hiɗon hebli wotangol lan ko non o kandidaajo Abdoulaye Yero Balde fuɗɗori yewtere makko nden yeeso ɓe jinganooɓe mo rawɓe e worɓe hino hoolimo nene bambe to no noddi ginenaaɓe e wonani Yero Balde wona argol amatum woni goɗɗum ko daragol wotanamo daragol fimakko daranogol golla fiyo o heɓu Abdoulaye Yero no fodi itte rewɓe ɓen e tampere e Fatoumata no hooli hande rewɓe laggine ɓe si yaltali yeeyi heɓata kilo maaro ko ñaama tampere nden no ton si tawi ko kanko Yero Balde ittata nden ande en toriki Allah yo Allah jonnumo laamu o itta nden ande koyo jama on jokkumo votanamo iwtira ɓaawo makko ila e jonnugol guine courant e ndiyan Yero Balde no fodi kadi jonne golle million goto sukaɓe Mamadou Alpha Balde kañum wo sikke wo ala ɓayru wo ko hunnowo ahati en andi Abdoulaye Yero ko aaden andaɗo na aaden heeso na aaden iwɗo nokkugo ko aaden andaɗo na hande o fuɗɗi politique o woni vice gouverneur fo yiimo ɗon o woni kadi ministre de l'enseignement supérieur fop yi œuvre ji ko waɗi kon ko aaden numtuɗo ko aaden falanaɗo pottal leydi ndin ko aaden falanaɗo développement fi leydi men fedde Frondeg kandidaajo mum on jokke ngal orngal ha ñande 25 lewru ndu wonɗen e nder leydi ndin fof Mamadou Adama Diallo Konakiri RFI